inkuru zikomeje kugenda zicicikana mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aho isi yose ihanze amaso imyanzuro ndetse n'inama zirimo zikorwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi amakuru yacu rero niho tugiye kuyanzikira, tugiye kureba mbese ibirimo bivugwa uyu munsi ni ibiki. Nyuma y'aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Nduhungirehe yahuye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kayikwamba, bagahurira i Washington DC, bagasinya amasezerano y'ibanze cyangwa se y'imbanzirizamushinga, amasezerano y'ibanze ariko aganisha ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi rero ayo masezerano arimo aragenda yaguka ashinga imizi. Nyuma y'ayo masezerano twabonye delegasiyo ya M23 ihura na delegasiyo ya Kongo i Katari. Nyuma yaho rero hari delegasiyo y'igihugu cy'u Rwanda yahuye na delegasiyo y'igihugu cya Kongo, nabyo bihurira i Katari, na delegasiyo ya Amerika yari iriyo, ya Togo yari iriyo, Ubufaransa bwari buhari ndetse n'abayobozi cyangwa se na delegasiyo ya Katari nayo yari ihari. Amasezerano rero nyuma yaho ubu uyu munsi ikirimo kivugwa kandi gikomeye, harimo hategurwa noneho amasezerano agomba gusinywa n'abayobozi b'ibihugu byombi kugira ngo icyo twakwita inzozi zihinduka impamo. Aho abantu bibazaga amahoro yo mu karere iherezo ryayo, ariko abantu ntibabone igisubizo, uyu munsi imiryango mpuzamahanga ihanze amaso amasezerano agiye kubera i Washington DC muri White House. Ubu uyu munsi umuyobozi cyangwa umujyanama wa nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barosi ari mu kazi gakomeye, aho arimo ahuza ibintu byari byarananiranye. Ngushubije inyuma, ibihugu by'i Burayi byigeze mu minsi yatambutse byari byarahagaritse uruganda rutunganya amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nubwo bari barufatiye ibihano ntabwo rwaretse gukora, rwakomeje gukora. Uyu munsi rero Amerika ikaba igiye gusinyana amasezerano akomeye y'imikoranire hagati y'Amerika ndetse n'u Rwanda, bagashora imari amamiliyari n'amamiliyari kugira ngo bakorane ubucuruzi ariko bw'amabuye y'agaciro. Nkwibutse ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntikigeze gihwema, nticyatuje, kigaragaza ko amabuye u Rwanda rushyira ku isoko ruyakura cyangwa se u Rwanda ruba rwayakuye mu gihugu baturanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bacuruza rero amabuye, ubutunzi bwa Kongo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gitere imbere. Twabonye rero umwe mu bayobozi mu badiplomate b'abanyamerika barazengurutse ibirombe by'u Rwanda. Nyuma yaho rero uyu mujyanama wa Trump yagaragaje ko noneho ibivugwa atari byo, ahubwo u Rwanda rufite amabuye y'agaciro, bifite umutungo kamere mwinshi, ariko bitanganya n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kabone ko iki gihugu nacyo ari kinini ubwacyo. Hanyuma rero hakaba hagiye gusinyana amasezerano, kuko Amerika igiye gushora imari yayo mu gihugu cya Kongo, ariko igasanga itashora imari mu gihugu cya Kongo, isize u Rwanda. Dore ko u Rwanda rero rufite tekinoloji cyangwa se rufite ikoranabuhanga ryigiye imbere, rifite ikoranabuhanga ryisumbuye, rifite ikoranabuhanga
ku buryo amabuye azajya acukurwa muri Kongo ariko agatunganirizwa mu Rwanda, kuko u Rwanda rufite uruganda rutunganya amabuye kugira ngo zahabu yerekeze mu gihugu, yerekeze muri Amerika cyangwa mu Burayi imeze neza, itunganyirijwe muri Afurika. Ibyo nabyo n'indi ntambwe ikomeye. Ubu rero harimo harategurwa amasezerano akomeye agiye gusinyirwa imbere ya nyakubahwa perezida wa Amerika Donald Trump, aho abayobozi b'ibihugu byombi, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, hazaba ari kumwe n'umuyobozi w'igihugu cya Kongo nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Kongo, aho bazaba barimo basinya amasezerano y'amahoro, amasezerano akomeye, amasezerano isi ihanze amaso. Twibuke ko ibihugu by'Uburayi byari byarafatiye ibihano, harimo nyakubahwa General Kabarebe ndetse n'ibigo bikora ibyo bita bitunganya amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ubu uyu munsi Amerika igiye gukorana amasezerano akomeye n'iki kigo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho bagiye gukorana amasezerano yimbitse ndetse ari buze gutuma ibihugu by'iburengerazuba biri buze gushora imari yabyo mu Rwanda, bije kugira ngo bakorane amasezerano yendanye na bizinesi mu mabuye y'agaciro. Hanyuma rero ubu uyu munsi Barros ari mu kazi gakomeye, aho arimo akora ibintu bikomeye cyane byo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gisenyanye amasezerano y'ishoramari ariko mu bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko munyemerere, turimo tuvuga ibi ngibi aho u Rwanda rurimo rusinyana amasezerano adasanzwe, uyu munsi Thomas Rubaga yashinze undi mutwe urwanya leta ya Kongo, urimo uhagurukiye kugira ngo urwanye ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Aho u Rwanda rurimo rusinyana amasezerano n'igihugu cya Kongo, harimo haravuka indi mitwe mu burasirazuba irwanya leta ya Kongo, irimo irwanirira kugira ngo abaturage b'abakongomani bishyire bizane, kuko igihugu cyabo cyabatereranye. Ndetse usanga Felix Antoine Tshisekedi aho kugira ngo akurikirane ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi, aho arimo ashishikariza kugira ngo abaturage babumwe, batahiriza umugozi umwe, barebe iterambere ry'igihugu, ahubwo we yigiriye muri bizinesi, arimo acuruza cyangwa se agurisha igihugu, arimo arya igihugu. Uyu munsi rero imitwe irimo iragenda ivuka ari myinshi. Hanyuma nkibaza nti ese ko harimo hasinywa amasezerano y'ibigendanye n'ubushoramari ndetse n'ubucuruzi hagati ya Kongo ndetse na Amerika, hakazamo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho bazasinya amasezerano. Ubundi Amerika ifitanye gusinyana amasezerano n'igihugu cya Kongo ibigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bamara gusinya, ubuyobozi cyangwa se umuyobozi w'igihugu cya Kongo agahaguruka ku ntebe, iyo ntebe ikicarwaho n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, nawe agasinya amasezerano nk'ayo ngayo nayo y'imikoranire yo gushora imari mu Rwanda mu bigendanye no gucukura amabuye y'agaciro. Nubwo umusaruro uzaba utangana, ariko amasezerano azaba ari amwe. Noneho ukibaza rero ahantu uko igihugu cya Kongo cyakomeje kugenda kigaragaza ko mu Rwanda hataba amabuye y'agaciro, none Kongo ikaba igiye gusinya amasezerano y'imikoranire y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro hagati ya Kongo ndetse na Amerika, n'u Rwanda narwo rugasinya ayo masezerano. Ruyasinye rute kandi rutagira amabuye nk'uko byakomeje kugenda bivugwa? Icyo ni ikigaragaza ko Kongo yaharabikaga igihugu cy'u Rwanda. Ariko ndagira ngo twibaze ibindi bibazo bisa
byenda gusa nk'ibi ngibi ko byo biri ku ruhande. Ese ko Amerika igiye kwigarurira ibirombe bya Kongo, dore ko bagiye gusinyana amasezerano y'imikoranire y'ubucuruzi, ese ibyo nakwita ibi bihugu bikomeye nabyo byashakaga aya mabuye byo birerekezwa he? Twabonye Kongo yitabaza Uburusiya mu ntambara yabahuje na M23. Uburusiya kandi nabwo kiriya gihugu buragikeneye. Twabonye Ubushinwa ko bufite amakampani akomeye arimo acukura amabuye y'agaciro muri kiriya gihugu. Ese nyuma y'uko Amerika isinyanye amasezerano noneho ku mugaragaro y'ubucuruzi mu bigendanye n'amabuye y'agaciro, Ubushinwa burasohoka muri Kongo? Ese ni ukuvuga ngo Abarusiya barasohoka muri Kongo? Biraza kugenda gute mu buryo bwa diplomasi mu bigendanye no gucuruza aya mabuye na zahabu, dore ko Uburusiya bukeneye zahabu ituruka muri Kongo, Ubushinwa bukeneye zahabu ituruka muri Kongo, kandi Amerika igiye gusinya amasezerano, noneho amasezerano yeruye y'imikoranire y'imicururize hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi ibi bihugu ubwabyo ntabwo bicana uwaka, ntibireba. Ni ukuvuga ngo hagati y'ubukungu Amerika ihanganye n'Ubushinwa. None uyu munsi Ubushinwa ahantu bwakuraga amabuye, uyu munsi ni ukuvuga ngo Amerika igiye kuhigarurira. Uburusiya ahantu bwakuraga amabuye, uyu munsi Amerika igiye kuhigarurira. Ni iki kiri buze gukurikiraho nyuma y'aya masezerano? Biraza kurangira bigenze bite nyuma y'uko Uburusiya bwambuwe umugati, cyangwa se Ubushinwa bwambuwe umugati? Ni iki kiri buze kurangira gikurikiye nyuma y'ibi ngibi? Ese aho u Rwanda rugiye gusinya aya masezerano ndetse y'imikoranire hagati ya Kongo n'u Rwanda, bivuze ko ni ukuvuga ngo u Rwanda rugiye kuba inshuti y'akadasohoka n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bimaze imyaka n'imyaka byarananiranye, kubera ko ntabwo hacukurwa amabuye mu gihugu cya Kongo agomba gutunganyirizwa i Kigali ngo ibi bihugu bye kuba bidasobekeranye mu bigendanye n'ubufuti ndetse n'ubwuzuzanye muri bizinesi. Ikintu kigiye kuba aha hantu rero ni uko u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiye kunga amaboko mu bigendanye n'iterambere ry'ibihugu byombi, ariko ni ukuvuga ngo bikaba bigiye gucuruza mu bihugu by'i Burayi, bikaba bigiye gucuruza mu gihugu cya Amerika, bikaba bigiye gucuruza mu bihugu by'Uburengerazuba. Ibi bihugu ni ukuvuga ngo ibigo bikomeye by'Iburengerazuba bigiye kugirira icyizere Kongo, bigirira icyizere u Rwanda, kuko byasinyanye amasezerano na Amerika, bize bishora imari yabyo mu Rwanda, bize bishora imari yabyo muri Kongo, kugira ngo bibashe gushora imari yabyo mu bucukuzi bugendanye n'amabuye y'agaciro. Ukibaza rero nyuma y'uko ibi bigo bimanutse bigiye kuza, ese Uburusiya burarekura? Ese Ubushinwa burarekura? Ese ko turimo tubona indi mitwe nyuma y'aho harimo hategurwa amasezerano yo kugira ngo binjire mu mikoranire y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, tukabona Thomas Rubaga arimo afunda umutwe urwanya leta ya Kongo? Ubwabyo ibi bintu ntacyo bishatse gusobanura. Ubwabyo ibi bintu ni ukuvuga ngo harimo ikindi kintu cyaba cyihishe inyuma y'ibi, ko harimo hategurwa amasezerano y'imikoranire hagati y'ibihugu byombi, ndetse hakaba hagiye kubamo ikoranire. Ngicyo ndimo mbona ni ukuvuga ngo nyuma y'uko Amerika isinyishije amasezerano y'amahoro ndetse n'uburyo bw'imikoranire yo gucuruza cyangwa yo gucukura amabuye y'agaciro, iki ngiki ikoze ni ikintu gikomeye cyari kimaze imyaka n'imyaka abahuza bakozeho birananirana.
abahuza ni ukuvuga ngo eyase yitambitsemo biranga, sadek iraza biranga, none Amerika ikintu cyananiye ibyo bihugu Amerika igiye kugikora. Ariko se nubwo igiye kugikora ko bikaba ni ukuvuga ngo hagiye kubaho gucuruza amabuye y'agaciro, ibyo bintu ko ari byiza, ko atari bibi, ariko se ibi bihugu bindi biremera Amerika irushaho kugenda ikungahara byo bisubizwa inyuma na Amerika? Nta kindi kintu kiri buze guturikamo hagati aho ngaho? Nicyo ndimo nibaza. Unyemerere duse nk'abantu bahinira hano, ariko aya masezerano turagenda tuyakurikirana uko bwije n'uko bukeye, turagenda tuyabagezaho, ariko twendaga kubabyizaho ko ubu uyu munsi hari amasezerano agiye gusinyirwa muri Amerika, muri White House, imbere ya nyakubahwa Perezida Trump w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho u Rwanda na Congo bigiye kwinjira muri iriya nyubako idasanzwe, bagiye gusinya amasezerano y'imikoranire y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amerika irasinyisha Congo, Congo nimara gusinya, u Rwanda narwo rwicare kuri iyo ntebe narwo rusinye amasezerano amwe nk'ayo Congo isinye. Kabone ko nubwo umutungo uzaba utangana bitewe n'uko igihugu cya Congo ari kinini, ariko amasezerano y'ibigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro agiye gushyirwaho umukono imbere ya nyakubahwa Donald Trump. Nyuma y'uko basinye harakurikiraho iki? Nyuma y'uko basinye, Ubufaransa buhari, Ubwongereza byumvikana bureba buhari, ese ni ukuvuga ngo Uburusiya burarekura? Ese Ubushinwa burarekura? Reka turebe ikiri buze gukurikiraho nyuma y'ibi ngibi.